Egameni lika Allah onomusa onesihawu, ngicela u-Allah angivikele kusathane ongathandwa. Ngicela ukunibingelela nonke enibukela le video le. Ngicela nje ukuqala ngokuthi ke ngixolise uma ngabe bekhona engibanyathela amakhona kulonyaka. Ngiyazi bakhona. Kunabafowethu bamaNazaretha, kunabafowethu bamaKristu, kunabafowethu abakhonza amadlozi, kunabafowethu abakhonza amathongo, kunabafowethu abayizangoma, kunabafowethu abayinyanga, kunabafowethu abayikhonzela inyoka, kunabafowethu abayikhonzela amanzi. Bafowethu, ngicela ukuthi mangabe ngininyathela amakhona nganizwisa ubuhlungu noma ngandlelani enginizwise yona. Kunabafowethu ababulali, kunabafowethu abathakathi, kunabafowethu abayinhlebi, kunabafowethu abamamenemene nodadewethu, kunabafowethu abaxabanisi, kunomakhelwane, kunabafowethu basemndenini nabo, kubo bonke nje abantu engibanyathela amakhona. Ngicela ukuthi yobe bafowethu, hayi amaqiniso uma ngabe enizwisa ubuhlungu, kodwa ngiyazi ukuthi ngelinye ilanga uyothi mawuhlela uyi-1 bese liyakukhulula. Kuneyigidi zamaNazaretha ezikhona la ezingazwani nalamaqiniso la engiwakhulumayo. Kuneyigidi zamaKristu ezikhona la ezingazwani nalamaqiniso engiwakhulumayo. Afika kabuhlungu. Kuneyigidi zabantu abakhonza amadlozi, nabantu abakhonza amathongo, nabantu abakhonza indlondlo, nabantu abakhonza inyoka, nezangoma, nenyanga. Kuneyigidi zabantu. Kodwa umlayezo munye bafowethu engiwulethayo engeke ngiphambuke kuwo. As long ngisayithola kwiQuran eyingcwele, ngisayithola encwadini engcwele eBhayibhelini, ngizoloku ngiyikhulumile bafowethu. Ngisaphinda futhi. Ngiyazi ukuthi iqiniso liyababa. Ngiyazi ukuthi iqiniso alimnandi, alehli kamnandi. Kwabanye iqiniso limnandi bayangigwinya kamnandi kujatshulwe, kwabanye iqiniso bese liyababa bese beyangikhafula. Nani nonke kubafowethu bamaNazaretha, kubafowethu bamaKristu, kubafowethu bamaRoma, abakhonza amadlozi, abakhonza amathongo, abakhonza inyoka, izangoma, inyanga, abakhonza ilanga. Ngithi bafowethu, lamaqiniso la uma ngabe ebuhlungu kini, ngibhlungu nami ngoba angizenzi. Ngiyazi ukuthi nani futhi ukuthi ningafuni ukuwamamela lamaqiniso anizenzi. Indlela esalinyazwa yiyo abamhlophe, basiphula umgogodla, basixabanisa noNkulunkulu, abeqeda benzani basilimaza ingqondo. Sibulalana nje kanje asizenzi, sizondana nje kanje asizenzi, sidlelana umona nje kanje asizenzi, asifiselani okuhle nje kanje asizenzi, sinentukuthelo engapheli asizenzi, sinamaqunga angapheli asizenzi, sinokuzazisa okungapheli asizenzi, sinomona ongapheli asizenzi, sinenzondo engapheli asizenzi. Yinto eyafakwa kithi kusetshenziswa iBhayibheli. Zoyibeka nje iqonde. Yinto eyafakwa kithi kusetshenziswa iBhayibheli. Ngaleli langa leli esaqatshaniswa ngalo noNkulunkulu, sanikwa oNkulunkulu asingabazi, sakhishwa kuloNkulunkulu lo okunguyena umenzi wethu, umenzi weinto zonke, umdala wezinsuku. Sakhonziswa oNkulunkulu bezizwe esingabazi, sakhonziswa oNkulunkulu abaziqu intathu, sakhonziswa oNkulunkulu abayitabane, sakhonziswa oNkulunkulu abahlukene abaningi, oNkulunkulu abaningi noNkulunkuluwana nje abaningi esingabazi. Saqatshaniswa noNkulunkulu sabulawa umgogodla. Ngithi ke bafowethu, uma ngabe lamaqiniso la engiwakhulumayo kukhona la enizwise khona ubuhlungu, beyingane zakwethu, bengingaqonde kunizwisa ubuhlungu, bengiqonde nje ukuthi ngibeke iqiniso njengoba linjalo, ukuze nami ngingathi mase ngimile phambi kwesihlalo sobukhosi bese ngiyabuzwa kuthiwa Mbatha, ngoba iqiniso wawulazi, wawuhlaleleni nalo ungabatsheli abantu.
umuntu bafowethu akaziyele esihogweni azi ukuthi usebenzela ebumnyameni. Yiyo nje kuphela mina into engingenele la ku social media bafowethu, angiqonde kunyathela umuntu ikhona noma ucikicane, angiqonde ukucwasa inkolo yomuntu noma inkolelo yomuntu, kodwa nje mina ngilethe amaqiniso njengoba enjalo. Ngicela ukuxolisa ke ingane zakwethu, ningixolele kakhulu mangabe kukhona lapho enginyathele khona amakhona. Ngiyaphinda futhi kubafowethu bamaNazaretha abangithuke ngendlela abafuna ngakhona, ngiyakubonga lokho bafowethu ngoba kungibonisile ukuthi ama-video ami niyawalalela, kungako ningithuka. Nabafowethu bamaKristu ade bengithuka nabo, lokho kungibonisile ukuthi ama-video wami niyawalalela, kungako ningithuka. Qhubekani-ke niwalalele ngoba ngelinye ilanga iqiniso lizonikhulula. Abafowethu abakhonza amadlozi, abafowethu abakhonza amathongo, inyanga, izangoma, abakhonza inyoka nani, ukungithuka kwenu kungibonisile ukuthi amaqiniso niwazwile, iqiniso lifikile kini, sekukuwe ukuthi uyalithatha noma ulithathe, ayinuki ngoswanga. Ngiyabonga kakhulu, ningene kahle nasonyakeni omusha uma ngabe ngingasakhonanga ukuthi ngenze amanye ama-video, kodwa ngizimisela ukuthi ngiqhubeke nokwenza. Inkosi yomusa nibusise wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.